no NDC for so papa nyina ya didi na tamwa emenye Ebushafo mamu nyina akwaba eba Ghana Asem TV GH. Pacho mesere mo like, comment, subscribe. Then your notification also so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Ebushafo yeko NSM no way. ba enyum ni nyina asechire no no enenne NDC for ma Ghana aye basa ewiase nyina bonyanya bibia is out of control ama osofu mua obi oso okanyame asem etimi kwotena radio so incite tribalism ebeka kire ye se me untimi seti a radio station e wa Accra emma meka twi enkire ye me wan so kwotena ho no Kwame Despite oya santini ni kasa ye twi e no koka asase no de brofo na koka ye Lawrence Tete de brofo na koka ye The Voice kire me o kire me nkrani ohini ben e na wako akanfo mu bi mu ka twi akwa musika pen oyiwala adonfo na miko oyiwala adonfo no wo nkrani hin bia wo se akan mamu ohin bi bodwa na watutu ni ntoma akọ check ache musika pen I'm not sure. otumfo na musi mu bebre na se mu ti wona mu plan otumfo wo Lawrence Tete wo yin na no ya comedy no ya advert no bodwa last 2 years otumfo to plane every Kumasi ebe supporting 500,000 Ghana cedis edi ma wo say G na mfanye educational fund educational fund mfantiti munua no nkranfomfo munko school na mahama meka nkyira mo say munya dokon ne nkyenam munji na mfanye educational fund ema mo nkasa mo nkranfo nkola no na daacho mo beyeye daacho mo nkoto mo nsase nyina nkoda ntwodo mu daacho mo mfamo nsa enfam bojanshi wallet mu enko stamp ne ema so ni enjo mo japade mfiro mu nsem fa ne fako educating nkranfo enkola madachi 30 years 50 years dachi a ohenna na woni ho no wona na metimi hold you onto your legacy. This is okani ohene ni oyema nkranfo Lawrence Tete ne hene why wenim call say abe wo twenpan Lawrence Tete wo Lawrence Tete na otu nchebe na oyema wo nuanum nkranfo kire yen ya de papa kura pa wo Lawrence Tete oyema wo nuanum nkranfo ene wo time bebreba wo osofu mua waso esisi wetiko akwa radio station okani radio station e de brofo akwa kire se meye mekatwi Lawrence Tete ye beka twi ne akatwi wo china taga kwacho mi tu ma meka kra ye beka twi ne akatwi wo china akatwi da bia mo himfie ho no e ho ne beka twi ga traditional council na ebubu efie na ebubu mama Rebecca ne kunu ye kani ye papa na nadu ne twa budget mama Rebecca ebesi ga traditional council ma mo penti ho kokko ne brown ne time mama Rebecca be hu no say kala we dey say nyo enso mo se no na mo pe okay ni yiri ne ebesi mo ga traditional council ma mo yes ama musika se mo fanso masin ko educate mo Lawrence Tete chemi ne waya ma nkranfo no wonunum ko kan na wo betena didi nkwasi asem wo betena miminim ye ntia ye demonstration ntia no Akansu unite for mo hefa ense mo ye demonstration ntia no I'm 3 minutes extra. For they say for 2 minutes can't but 5 minutes ma misro be menna enti Lawrence Tete asem no waka no emusuo no wabɔ no ma ye wo adwuma mo wo de abɔ no Lawrence Tete na nyom ne dia ma ade die no ene ma ade die hanti ese nya 5 no It's me, you are not about to. Ekomia ebo ne anufu ena akola ne se meka in the name of or deliver akola no ena komia ne anufu ebo ne so akola that no a teenager na no I'm 21 years there I just found akola ya ekoseti accident eku akola yi allegedly no crime evidence no ho Paucho ayi
Ebony will ya papa way. E move from radio station to another. Munko YouTube. You go. Me so beka so no na the bibi you. Ye wie your so onu na etofu adaka akwakosie Ebony. Na the voice say obi ebusu ni wu a. Wo na obi otinja wo na tofu adaka. Wo tofu adaka ni wie ni ye ni wie a. Lawrence Tete say yemfa nsa wane ma no na tofu adaka. Lawrence Tete kwatena Accra radio station. Hifa. Edi atamu say adenti ni amfa kole ensawabode na ama no. Na obi wu a wo na kojo obi ebusu ni hu nsawa. Lawrence Tete bufu ye eni Ebony papa. Ekoyin kubesi ne Lawrence Tete ni Ebony papa nkasa. In the name of me pese me sakra kola no. Obi ebusu ni ewu na kwaje nsawa. Eni hu tan eni odi tan papa ya. Lawrence Tete ni ankasa ye papa Kufuor ba ye national reconciliation. Munko 2006 ninia ebeyi ni to. Lawrence Tete ninia ni say Lawrence Tete oyekeda. Mo ni say Lawrence Tete oyekeda. Oh, I see. Oyekeda. Munko the voice me the link in be ma. Me the link in be ma. Oyekeda. Lawrence Tete ninia. See Rollins Esma Lawrence Tete okamu mo ploti to omukun Reverend Amwako. Tego sisters for no wo mo sofo. The voice me asema bi ke menye sure say na wunim ache. We in the 80s asem. Yes. Osofo Amwako Lawrence Tete ka wono mukun ni nua kasa na be kan ye. Tam ye national reconciliation no. Wonim so onim se Kufuor ebeche no na Lawrence Tete dimi ka dwane bi ekoshe UK. Wakoshe UK no eno so wakoyo sofo. Nti ene ono no amene Bible ato ne yam. Nti Yesu ba ye bebo ne nka ye. Lawrence Tete na be announce nti Lawrence Tete wasakra eno di she UK ene me no ka se Lawrence Tete don't be UK biem. Munche me don't be my UK. Wo bro be bo krom ha. Enkrofo a wo diom osisiom enkrofo diom bone Lawrence Tete wo ye nipa bone tu. Wasofo a unko miracles 3940 ni 3940 miracles unko a wo mo na 3940 eno nko na Lawrence Tete eso mo yale ye nipa boni bia ne nse wo ye wicked wo hwe ni mojagu wo ku nipa wo wi wasan be titi yentam NDC fo asoma no Lawrence Tete wo na wo gina wo se wo ye nkrani si wo bia no Lawrence Tete kankrani enti unkota radio station ko kambrofo me kan chese me yenka ye krom kasa aboa mate Lawrence Tete in the Lawrence Tete nam ego ka kire nkrofo se mo nto obama Dr. Bawumia no ye nkremoni mewa no Lawrence Tete wo krom baby epono no efre mo Jamestown ye papa Bawumia ene be ye toilet ma mo si dan krom ntimi nya toilet wo mu eho na NDC fo nugu every year bia kolere kumu mahama na mo koto abama na NDC mahama ya 2015 enkana 350 na kolere kumu mo ebi na mudi ye papa Bawumia no ye nkremoni na musi nkremoni bedi Ghana be hye no o ye nkremoni nti no odi president enye Ghana ye Christopher man no wono ene koye toilet facilities ene hihye nkrofo fie mu sponsor nkrofo momo ye mene munche me the voice when was the last time you sent nkrofo kolere kumu? When was the last time? There has not been a cholera outbreak. Yes, but up the team, up the two Dr. D, I like the toilet. Me one who Last year there was a cholera outbreak. Yes, me one who GNDC for one. Muni na modi dokwa bo matiti edi. Ama cholera chemo. Dr. Mahmoud Bawumia enkramoni no o Kristo ni no jamu mu. O Kristo ni Mahama Kristo ni menyi na kuta Muslimi din. Mahama ni menyi na kuta Muslimi din. Enso so oye. Yeah, first, me say first. Oko Jamestown one, me see the voice. Me see na me ko Jamestown, me ko to fresh fish. Me see the voice. Oba connect ne be bana ebin. Net na chi toilet fa. Toilet e fa. Enamo fa. Any rubber fa. Yeah, papa. Bawumia ba your best toilet mamo. Ebi ensi biem. Mo se mo kopo. NPP, ne papa na nado. Woni ne baba Bawumia na see fishing habo mamo. Ema mo de nam ne ba. Any a bean net, and what the bag go, and when you be nam nefi makoton. The voice. I didn't make a say, oh, the voice be Sama Milan. Oh, man, you miss oh, the voice, my Milan, Miss Row. Yeah, Papa, Nanado. Baba commission, Jamestown Harbour Namono. I did bet you the voice. Omcon in Missy.
the whole world. And I can't say capital town, call it a Timmy Kumu, a grand war. When me can this if one woman, people for the woman, they won't come. And this if one make almost me. Lawrence Tete, who will be a young one cast a wookrum phone grand one. Near Wunya Woye. I shower news of two news of the voice made him no babesino. Some mammy will see now. Why any same to the Tessa dinosaur no? Eh, mammy will see. One mammy, only Mahama will bar. And no trace will to miss your biao. Mahama need trace what you were back. One name is Bawaba. One name. Allegedly. Paucho. Oh. Paucho, one else is still possible. Oh. Is it possible? Moderators ni binesi no. There be me sure. I said that on one never drop it. Oh yes, sir. And I want to see me no. And the voice who moderators they be NDC for na. Oh, there be obi asi what's the one I was see. So you young di ye na nado. Mama yen ka binche mahamo. Mama yen ka binche mahama na ye di ye na nado nya bini. Some judge say na nado aso na tuatua for decoration. Na nado ye useless. Na nado ye chimpanzee. Who NDC na moderator ne sorry free ha ye beka. Ye beka. Sa ma me wusi na why ne nan ne nsem se dinosaur no. Mama yen kan kire no buade wate. Buade sa papa sofu we nyame che we ye de ni gina na de uku gina ho no mo a ubetimi agina wo kwani makasa san kwasesem na kire no mahama community kote ne wakwa ni nti no ufu so wonim nyansa sen obia wonim nyansa sen obia ma me ma rebusi me de masem be wie no uso sofu nyame che ese fataw the voice sa papa we cathedral ye de papa onyina ekoto ano NDC force papa onyina ya didi na tamwa emenye. Can you believe say Apostle Nyameche issue letter and condemn it near the way omo papa na bo so Pentecost for ja papa onyina mu ma me say at some point the voice say senka papa onyina otonkwa be say ko bi antobi because respect and ekuta no NDC force say ni nyina da wo sa papa Nyameche who call parliament is Sankrofodi what you say, young conco sign LGBT, deben, what gather signatures. It's your papa and sign. Who we not condemning ye levy, a peso. Ye levy now condemning, ye papa Umiana, Mujina will catch them, Master for Pentecost, one say, why you're Cremonian Trabaman, one on the interoperability by a multiple offering. Editor Mutaita Cassia, the voice, Miss 2 seconds, my the voice, I'm from my niece. The voice. The voice, me patron, me from my niece. Me de manu ba besino. What's up, papa? Papa onyina you can say Nyameche. Wo kroya. Mahama, inauguration we ya. Okoye ni minister sister, atru mi sister, on na say we yi minister sister. Ye kokoye ni interview atase mo kan ye. What say? Mahama ya the power didn't bosh so. Without waiting for the budget in the budget in 2 billion na 500 or 300,000 she said na do dey be ye papa Nyameche entimi ameka hwe wait me ameka hwe what sound call Galamsey site you made the government unpopular when him say NPP there ye bumu ye buasofo you made the government unpopular and then this fashion dey fuse yenya odey yenya wo dey ye dey wa ha ye dey omubu wa brefi ye bejo why papa yeah, that's it. Yo, me that says still possible. Thank you so much. Yo, it's me, Pato Bremo, 6 minutes. Akwaba. Fine, what I obad yana. Last no, yeah, program or yare me too. Quite always me walk me catch me fro now hospital, you know. Me catch us me been to me bar over Teminka. I'm saying ra and I'm saying I'm by do UK me too quackra. Tiafena maba, and you know, may you too. My year 20 is me no na me ma ado who shall say me the first person will be a maso as one peke me abisisa na me send you messages so much but one peke me but all the same no me feel so hu ye me boa I'm getting better. No ye de nyame ase say awrade ama oda so tinko well what I know is say ye ba MPP at opposition acquire befa so be educate yourself educate your crop ama wo ma sori akoto aba se wa ankoto aba kwase bi bekwa ko disade ama ye ne ane ye nto aba akanfo ye nto aba ye de all the time ye nim nyansa ene ye nkoto aba
and the okoto aba no wadi side ama electricity awoto ade bia na enya wo you are involved enti yenya hwe no is better to obakọ akoto aba no wa kire wadwen than say we better asem obi akodi side ama. This is what we have to educate ourselves much, and that will help us much. So obi poso nyame chedie ya ye kan wadi abro wanya di abro wie, and we shouldn't fight. Mini abe wakasa bebre but so oba fight ama poso nyame chedie ani na nke no so oba no koye den wona no kokun. So who be blame apostle nyame chedie oba na ede no akan ne no hunhia me ba nobody na me paucho. Let's not do that, please. Kindly go. me pesa me che say you educate Ontimi nchira me nyame menka. Kawadwin kawodie. Impossible. Yentimi nya na yen Me se ontimi nchira me nyame menka. Impossible. Yeah, you assess it. Me se ka kuta me no. Papa ni ebe twa de kakra san ya kabia ma. Ai, Matthias me withdraw. Nana kakra metimi aka ne say Lawrence started the year okay. Divert tactics. First of all, on the abobo ye issue here by ye enipa beka NDC for more tactics pa. And no koka LGBTQ amount for society so ntia so sa kan sam foforo because an kran hene no kra no mudi respect man no mudi na chi na ire ya santini ni ire free adwoso eti how much more say mo amade hye no a ho be eba mo enkranfo no mu no ho mo no ye akanfo na betimi aka che say mayen ka kan kasa eti wo ohene no akọ ware asa akanni no na wane ne ma no wo ho no wo be so che say eti wo mu suon papa kasa wo mu suon kan kasa ni bi won kran yana. Oh, it is a lack of knowledge. And to be with me, most of the politics in Ghana, I say, the SEC na amount for a young home for Sonny Debbie all the time, no propaganda. And to me, the moon say, Bobo ya, Cofabe, the command necessary, so one, and LBTQ, no, so seen so no, so Sabe cancer for fry, a bed diverted, a year free, sad, the no near the corner so. They are called as some foforo so. And sometimes I can follow they met me I can say yan twaba na adoso ye hu say yan twaba we be kwa decide amayen all the time yakoshe wo ma se na de omo pe no omo de amayen opewu mpewu na no say ye na okasai ba ye na kasa no metie bi na mewra ho enso wa na aye kumade for yan twaba we si one twaba dia kaya yoni otu kumase mekwa akoto ama mutaka ba ye MP obi ba ba ye MP abedi so so tiase nti yenya se minya hwe na menkoto aba na ye hu se MPP ba mu a Ghana fo nya mfaso ahiafo na de ya meya ewo asofofo ho ne se tamu ana MPP wa ba mu obi ba asore ne se wontua school fees wontua nkola ne ma bebria den ema wonye sikantinti susu odudu ana akolection kra wo yibia ena ne ban school fees ena ne ban tare ne ba yi ya charge ne no wonya ya hu so oba asore dem a sen obeyi di ama wo sofo eti kan MPP ba an kwa na nke bo asofofo ade nti na asofofo so di MPP so o my Ghana yem pa de pa nka President Mahama calendar ya wo sisui oba edum so bai na dum so bai no hwa na kire se na oba ensa ma biem enti ye pe de na Mahama ye ni nyina no a ye tena asese ye nkoto aba no wo mo pe sa de no na akoto ama ne so won sa meto aso nti dum sa ye be mia ya no ne ye tena mu bi enti edu wa na ye mia ya ni akoto aba bum ne ye de apam dum so na firi wo enya sa de within these 4 years and there is nothing that we can do. So hwe niama na Akufo Addo aban ne Dr. Mahmoud Bawumia digu akwamu a na Ghana ni gina ayi so a menua bai bobo ebo yi what they saying Jamestown Harbour nkumpukura wasasi bi so well elimina say what they saying so na Akufo Addo nyuma obeye is superb na so Ghana for ye pempuntu oma no ye pempuntu MPP ba no omukukuru oma no kọ nanimu a Omanpanyin Akufo obesi what they say Frasa House and hormona presidential MDC photo and so Omanpanyin Akufo si no almost afa Ghana sika nyina de aye gold de atunikum na Akufo Addo ba waba beja Bank of Ghana waba beja Ministry of Finance ye musa adititru pa NDC for abede no won kran
edi amaye so enso Ghana fo nim saa de no na ye koka dokono kire wo na me de mahu ni se eye akanfo no na ye ba mu a ebasa na enso akanfo no ye nso so ye doye ho say ye ba mu a ye be unite behind ye government no there be ye ne ye be sa akeka government no nsem na we ye be sre say no de aduro no modern mom ye nyina ye nka mom ne ye nge Ghana nsi ho no na ye anya ne say in future in chima ebebre nti medema no besia na obi nso aka ne de kakra nti message bebre mom ye ntu enuanom fo no obi aduru ho a me nto aba na adolso no ye nsore ne ye nkoto aba na wan koto aba obi be decide e de ama ya bedi so it does